neza neza anda ubwira mu gace ka Remera imirwano yarimbanije aho abamayimayi bagabye ibitero kuri M23. Nubwo M23 binyuze kuri Corneille Nangaa bemeye ko bagiye kuva muri Uvira, ndetse hagaragaye n'imodoka zisora abarwanyi bamwe bari basigaye muri uyu mujyi. Kuri ubu biravugwa ko ari urundi rugamba rukomeye ruri kubera ku musozi wa Remera neza akorera, ndetse hari n'icyicaro gikomeye cy'abasirikare b'u Burundi. Ibiro biri kwa mugiye mu masaha nyuma ya saa 12 z'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 15/2026 mu mujyi wa Uvira hagaragaye konvoye z'imodoka zirenga 30 zo mu bwoko bwa BN truck zanyuraga mu mihanda minini y'umujyi zigana mu cyerekezo cyitwa Kabimba. Ibiro bikaba byarabaye ku isaha ya saa 10 z'umugoroba, bikaba byarakurikiranwe n'iyongerwa ry'ibikorwa by'iperereza reconnaissance z'inzego z'umutekano n'abaturage bo muri aka gace, nk'uko amakuru yizewe dukura kuri undercovers ndetse na local informers muri aka gace bivuga. Iyi logistics convoy iravuga kuba igizwe n'abarwanyi 23 bari bagamije ibizwi nka routing operation yo kugira ngo batware ibikoresho by'ubwubatsi cyane goudron cyase bitumen stockpile. Ibi bizwi bikora imihanda byari bibitwaye Kabimba hafi y'imirongo y'imbere forward lines cyase forward positions zirinzwe n'ingabo za FARDC ku bufatanye na Wazalendo. Kuko imiterere y'ibi bitwakiriye bigaragara turebye mu buryo bwa operational environment, ibice bya Kibimba n'ibikikije ibiri muri zone iri sensible iri hafi y'imirongo y'imbere, aho FARDC na Wazalendo bashyize defensive posture irimo checkpoint ndetse na observation post n'ikorwa rya area juniors mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'umwanzi. Kugenda kw'iyi convoy ku banywa y'ihangu byafashwe nk'ikimenyetso cy'ikorwa ry'ibizwi nka calculated risk mu gisirikare hashingiwe kuri intelligence assessment cyase ibijyanye n'ubunigera no kuba bakoze ubutasi. Bivuga ko bashakaga kuba bakora extraction y'ibikoresho mbere yuko haba introduction. Nk'uko bigaragara amakuru ahurizwaho yerekana ko inzego nyamukuru zikomeje kugenda ziva muri uyu mujyi, aho rero bivuga ko bashaka no gutwara goudron n'ibikoresho bizateganyijwe gukoreshwa imirimo yo kubaka umuhanda Bukavu-Uvira. By'umwihariko bikavuga ko rero ibi byagombaga gukora ku gice cya mbere cya Uvira Kavimvira ku mupaka w'u Burundi na Congo. Iki ni igikorwa gishobora gushyirwa mu rwego rwa economic warfare, kuko rero Tazama RDC ibitangaza irakomeza igaragaza ko ku ruhande rw'ingabo za leta ku bufatanye na Wazalendo bakomeje gukora igikorwa cyo gucunga ibi bice bikomeye. Hakaba rero hari kugaragara ibijyanye na surveillance, ndetse hatanzwe itegeko navuga ko mu gisirikare rizwi nka rules of engagement. Bari kandi gutegura contingency plans mu gice cy'umwanzi, ndetse bikaba bikomeje kugenda bikorwa mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ibikorwa bishobora gutuma M23 igira ibimwe mu bikorwa itwara bya FARDC. Nk'uko rero bigaragara ni mu gihe kandi hari irindi tangazo rikomeye ryashyizwe hanze na Twirwaneho, aho bagize bati uyu munsi ingabo z'ihuriro rya leta za leta FARDC zifatanyije n'inzo Burundi n'imitwe ya Wazalendo hamwe na FDR zagabye ibitero bihuriweho ahitwa Poezero ku ntera ibirometero 10 uvuye mu burasirazuba bwa Minembwe mu gace ka Fizi. Ibitero bizakurikiye iyoherezwa ry'ingabo nyinshi z'u Burundi nk'uko byagarutsweho mu matangazo aherutse MRDP Twirwaneho. Iki gikorwa cyari kigizwe n'ibitero by'imbunda ndetse n'ibisasu byarashwe bifashishijwe drone bigambiriye nkana abaturage b'abasivili mu midugudu yitwa Rwitsankuku n'ihegere, bituma ibikorwa remezo by'abasivili bisenyuka, imiryango irahungabana ihunga ku ngufu, kandi bishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. Mu guhangana n'izi ngeso mbi, imitwe ya MRDP Twirwaneho itabara igamije kurinda abasivili ibasha gusenya drone y'umwanzi yarimo kurasa ibisasu ku bice bituwe n'abaturage, ihosha igitero cyo ku butaka, isenya ibirindiro by'umwanzi, kandi ifata ubugenzuzi bw'ahantu h'ingenzi harimo imisozi yitwa Buruta wari umaze igihe ukoreshwa nk'ikibanza cyo kurasa, ndetse bikaba byaragiye byibasira abasivili. MRDP irongera gushimangira ko itazigera yihanganira na rimwe ihohoterwa ry'igabwa ry'ibitero ku banyamurenge
rikorwa na FARDC, ingabo z'Urundi n'imitwe y'abazarino cya FDLR, cyane cyane rikorwa hagamijwe impamvu zo guhanagura ubwoko ibizwi nka nettoyage ethique. Ni mu gihe kandi MRDP twirwaneho iri gushinja byimazeyo leta n'ingabo zayo zifashishije kuba arizo nyirabayazana y'ibitero bigamije gusarura no gutoteza abaturage y'abanyamurenge. MRDP twirwaneho izakomeza kuzuza inshingano zayo z'ikinyamwuga zo kurinda abasivili, imitungo yabo, kurinda ibikorwa by'remezo birindwa ubugizi bwa nabi bufite isura ya jenoside. Bikaba rero byakorewe iminembwe ku igenekerezo rya 15/02/2023. MRDP twirwaneho Colonel Kamasa Ndakize Welcome, umuhuzabikorwa wa MRDP twirwaneho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo n'ibikubiye mu itangazo twirwaneho yashyize hanze. Reka none tubaze Roko Informo watatubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko ku mirongo imbere y'urugamba bihagaze, by'umwihariko mu misozi ya Remera. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, kugeza ubu byifashe gute muri iyo misozi ya Remera? Ni ibiki biri kwa kugeza ubu? Maginga ya imirwano ikomeye yatangiye ku munsi w'ejo aho bayigabye y'ibitero, ariko byari mu buryo bw'ubwisho bukomeye. Maginga nibwo yongeye kubura n'ubundi werekeza hano za Rwegera na za Ruvunge. Yego. Ubona ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru, ko bari kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Ni imirwano ikomeye cyane, tukirimo gutohoza ikiri kubitera, ariko akenshi na kenshi biri guterwa nuko abasirikare ba Mayimayi bari kujya gusahura abaturage. Yego. Ibyo bikahita bivamo imirwano kuko ngo bashaka gutsisura M23. Yego. Nkaba nakubwira yuko Wiringoma yatorotse urupfu kuri operasiyo yari yakozwe na FDND ndetse za FARDC, aho bari mu nama n'ubundi hano za Walungu. Ni inama y'abasirikare, ni inama ya gisivile? Ni inama y'abasirikare bari mu mwiherero, urumva bari barimo bategura ama operasiyo. Yego Safari. Ibi ngibi bikaba n'ubundi byari kuri misiyo n'ubundi ikomeye cyane ku mugambi ufitwe n'ihuriro rya FARDC ryo kwica bamwe mu basirikare bakuru cyangwa mu gushimuta bamwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe wa M23, aho n'ubundi byari byateguwe na perezida n'umugore wa perezida Antoine Felix Tshisekedi, aho n'ubundi biri muri uwo mugambi ku ikubitiro muri misiyo yari ikomeye yari igiye guhitana uyu nguyu nyine Wiringoma. Imana yakinze akaboko bitewe n'ubwirenzi bamaze kubaka muri ibi bice. Byagenze gute ubundi kugira ibyo byose bibwana Safari mu makuru mufite? Amakuru dufite n'ubundi ni ibitero byari byagabwe hano i Karundu, kuri poro ya Karundu, aho benshi bari bazi ko n'ubundi Karundu bayirasheho, kuko nakubwira yuko na n'ubu ngubu amato ya M23 aracyari yaturutse muri Korea. Ngo ni amato y'intambara akomeye cyane. Misiyo yaje n'ubundi baje kurasa kuri ino misiyo ya M23, ndetse bamaze kumenya ko hari n'umuyobozi muri ako gace n'ubundi yari yaje gutanga amawayza. Yego. Urumva bari bafite amakuru, bafite ubutasi bukomeye cyane aba FDNB. Ubwo nyine rirangira barase, ariko n'ubundi gahunda y'aba FDNB na FARDC niyo ngiyo iri muri ibyo bice, kuko ubona yuko amaginga ya kuri axe ya Tanganyika Baraka, ubona yuko n'ubundi abafite gahunda ko hari amakuru ko hari bamwe mu basirikare bakomeye bari muri ibi bice, bitewe n'uburyo imirwano ikomeje kugenda iba mibi cyane cyane muri ibi bice n'ubundi bya Mboko, aho ubona ko byakamejeje nyuma yuko n'ubundi harasiwe amato yaraturutse i Karemi. Abenshi bakaba bafise n'inde wayarasheho, ese nabo wazarendo, ariko urabona yuko abantu barashe kuri ano mato atari abasirikare basanzwe, ari indwanyi karundura azizi by'imirwaniro. Biruka ubona ko zikanga ari rwose
ku gisirikare cya FDN ndetse n'abaFARDC. Magingo aya nakubwira yuko na n'ubu imirwano nyuma y'aho M23 ifashe ibice by'ingenzi mu Minembwe, imirwano iracyakomeye kuri Point Zero, aho n'ubundi ihuriro rya FARDC rikomeje kugaba ibitero muri ibi bice bya M23 yafashe, aho uno musozi wa Barutsa hari ibirindiro bikomeye cyane. Abenshi bari baravugiye kuri Point Zero kuko Point Zero kari akamenyetso, ndetse naho ingabo z'u Burundi ndetse n'abaFARDC bari barajijishirije ngo bagaragaze ko ariho minisiyo cyangwa indake, bari baracukuye indake nkeya muri ibi bice bakagira ngo niho bari, ariko aka gace ka Barutsa abahakuye ububiko bw'intwaro nyinshi cyane, aba AFC ndetse na Twirwaneho MSDP, aho bahakuye intwaro nyinshi ku rwego rwo hejuru, bitewe yuko byari ibirindiro bikomeye cyane byendaga kuyingayinga ibyari mu mikarati. Magingo rero urabona ko FDNB na FARDC bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe buryo ki bakwigarura tuno duce dufite tuvuze mu mirwanire y'aha mu Minembwe. Yego, gusa turagera Imwenga naho ni ibicika nyuma y'uko muri grupoma ya Rwindi bahakubitiye ihuriro rya FARDC n'ingabo z'Abarundi, abawaverendo bamwe bagera mu 150 bagafata utwangushe bakingwa kuri M23. Urabona yuko n'ubundi imirwano ikomeje kuba kugira ngo babe bakwigaruza ino grupoma, cyane cyane mu gace ka Burambi ndetse na Gafunda, byamaze kujya mu biganza bya M23. Urumva rero ko n'ubundi nubwo M23 ishaka gutanga gahenge, ariko iri kugaba n'utero karundura, ubona ko ihuriro rya FARDC nta gahunda ifite, imirwano ikomeje irimbanije kandi magingo aya icyo nakubwira cyo birakaze ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe intambara ikomeye cyane iri muri petroli ya Fizi hepfo, ngo twabyita mu majyepfo ya Fizi, n'ubundi izamboko. Ubona yuko nyuma y'uko muri aka gace ka Rusenda ubonye ko M23 isa nkaho ifite ibirindiro bikomeye mu gace ka Mbashimbambwe, ku bahazi bakunze kwita mu Bazimwe. Urabona ko imirwano ikomeje kuba mibi cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko ingabo z'aba-CDF ndetse n'aba-FDN bari ku burakari bukomeye. Ku mubare w'abasirikare twamenye bapfiriye mu mwaka 2 bari bazanye muri ibi bice n'ubundi kuza gutanga umusada. Ntabwo magingo yari yatangazwa abasirikare bapfiriye muri ano mwaka 2, yarashweho bikomeye, yaravuye Kareni akaza gutse nyine kuri no fase ya Ubwari, ndetse akomeza za Mbaraka na za Reba muri za Rubumba angana za Rusenda, kugira ngo barebe buryo ki bakuraho tuno dusozi tw'imbogamizi, kugira ngo bajye babasha kuba bazamuka mu Minembwe bitabagoye. Nuko bimeze, imirwano irarimbanije muri ibi bice bigiye bitandukanye. kugeza ubu ku bijyanye no guhindura cyangwa se kugira ngo FARDC ibashe kuba yakongera kwisubiza ibice yambuwe, haba hari ikiri gukorwa kugeza ubu? Magingo urabona ko bubatse uburyo bushya, ndetse ubona ko atake ziratandukanye, nta widro bari bakora. Ubona ko n'ubundi hari uburyo bwo kuba abakwigarura bino bice cyane cyane hano mu Minembwe ndetse na hariya Imwenga, ndetse magingo aya n'aha mu bice bya Mboko nta widro yigeze ibaho. Urabona yuko n'ubundi bagihanganye ku rwego rwo hejuru. Yego, Safari, nibiri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeye ari kuvugwa muri leta dosiyeje muri Ituri, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongereye iminsi 15 mu gihe cya leta kibe bidasanzwe dosiyeje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Iri ni itegeko ryemejwe kandi ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu, yarishyizeho umukono ku munsi w'ejo kuwa 4 ku igenekerezo rya 15 Nzeri 2026, nk'uko rero bizatangajwe n'umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu abinyujije kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC. Leta ibihe bidasanzwe yabishyizeho hagamijwe guhangana n'umutekano muke wari umaze igihe kinini
wibasira izi ntara by'umwihariko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivili, ihungabana ry'umutekano n'iterambere rusange. Kuva yashyirwaho iyi leta yahaye inzego za gisirikare n'iz'umutekano ububasha bwagutse mu micungire y'utwo turere hagamijwe kugarura umutekano, aho rero intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri byayoborwaga n'abasirikare. Nubwo rero hari abahagaragara impungenge kuri izi ngaruka z'igihe kirekire, abaturage bagiye banenga ko etat de siege nta kintu yigeze itanga nk'igisubizo ku bibazo byari bihari iby'umutekano muke. Ngayo nguko rero Safari wakomeza n'ubundi utubwira n'andi makuru. Andi makuru n'ubundi ni abasirikare bakomeje kuzamurwa baca bibogobogo kugira ngo bajye gutanga umusada muri ibi bice byo mu Minembwe kugira ngo barebe buryo ki bakuraho AFC na twirwaneho. Bafashe ibirindiro bisa nkaho byari icyo bivuze muri no misozi ya Minembwe. Yego. Ni mu gihe n'ubwo byose biri kuba drone zikomeje kugenda zicaracara zicunga umutekano aho nyuma yo kwimura misiyo ziva Bujumbura, bivugwa ko bazanye ikoranabuhanga ryo kubasha kureba gahunda zose uko zifashe ndetse no gukontorora ikirere cyo muri ibi bice bigiye bitandukanye. Yego. Maginga ya ku ikubitiro urabona yuko bari kugerageza, ubona ko Tanganyika amato agiparitse, ubona yuko hari uburyo bwo kuba bari kwitegura urugamba rukomeye ku buryo bwo hejuru. Yego. Ni mu gihe byose biri gukorwa n'ubundi nakubwiye tu axe turimo imirwano kandi dukomeye, aho nakubwira yuko maginga ya ubona yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryo nta gahunda rifite yo kuba ryareka imirwano kugeza ubu. Urabona yuko bari ku burakari bukomeye nyuma yaho barasha no mato mu gace ka Mboko, nyuma yaho n'ubundi barashe drone imwe muri hano muri za Barutsa. Urabona yuko bisa nk'iyakoze mu jisho aba FDN ndetse n'ihuriro rya FARDC, ubona ko bari gutegura ama operation Karunduru, aho maginga ya mu bibogobogo bari kwiga bikomeye cyane, ndetse ikaremi bakomeje gukomeza imyiteguro, aho imyiteguro irimbanije no kuba bari kugenda bakora ama operation yo kugenda bakuramo bamwe, bakavuga ko ari abamama 23 bageze muri uno mujyi wa Karemi. Ubona ko abarego ibihe bidasanzwe koko muri ibi bice biri kugaragaramo imirwano bitewe n'ubwikango rukomeye, ndetse n'imbaraga abasirikare bamaze kwagwira ari benshi. Ubona yuko bahagaze bwuma nyuma yuko babonye imirwano hafi neza no muri ibi bice by'umujyi wa Baraka, aho n'ubundi byaje kugaragara yuko bafite ubwoba ko bamukwiriye cyageze kandi mu ibanga rikomeye bamukwiriye dushobora kubiri no muri no mujyi, kubera yuko ubona ko umujyi wose nkaho watuje, ndetse ubona ko n'ihuriro rya FARDC riri mu bwoba bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nyuma yuko babimenye bahise bakora iki bwana Safari? Maginga ya n'ubundi ntacyo gukora bafite, kuko bafite gahunda nyinshi, bafite imirwano myinshi, bafite aho bagomba kujya kurwana, kuko muri ibi bice n'ubundi byegereye umujyi wa Baraka habereye imirwano n'ubundi hapfuye abasirikare batari bakeya. Ubona yuko n'ubundi bakiri mu kuba batekereza icyakorwa muri uno mujyi wa Baraka, kuko icyo nakubwira cyo abaturage abenshi bamaze guhungira n'ubundi muri teritwari n'ubundi ya Fizi, ubwo ni mu bice byawo werekeza za Rulimba, niho n'ubundi bari gusa nkaho bari kujya. Ubona ko umutekano hano Ibaraka ari muke kabisa ku rwego rwo hejuru. Safari tugenda tugana ku musozo. Mama 23 yemeye kuva muri Uvira, ariko ivuga ko igomba gusiga uyu mujyi usigiye umuryango mpuzamahanga. Turaza kwitega icyo ukurikije ibiri kwa kugeza ubu ngo. Nakubwira yuko intambara y'ubwo ari bwite gukara, kuko nimba ari umuryango mpuzamahanga bashaka kuha no muryango mpuzamahanga akenshi na kenshi. Yego. Ukunze kuba uri kuri kote ya FARDC. Yego. Ntabwo biri buze koroha, ahubwo intambara iraza gukara, kuko
nibamara kuba uno muryango mpuzamahanga abasirikare n'ubundi bari kuri croatia ya FARDC baretse winjira muri uno mujyi n'ubundi hahita haboneka imirwano ikomeye kuko sinzi ko M23 yapfa gusiga uno mujyi wa Uvira ntabwo biri buze gukunda ahubwo tugiye kwitega intambara ikomeye bitewe n'uko uyu muryango mpuzamahanga utari buze gukunda ko n'ubundi aribo bawukontorora biri buze kuza kugorana ndetse biri buze gutuma M23 izana uburakari muri uno mujyi bitewe n'uburyo uno muryango mpuzamahanga utapfa kuwukontorora nk'uko bikwiye nk'uko M23 ibiwusaba. Abaturage bo bakiriye bino byo kuva muri uyu mujyi wa Uvira gute bwana Safari? Maginga yasi uyu munsi sinundi bese abaturage bo ntabwo babyifuza ntibabishaka bakomeje kwigaragambya mu mihanda bakomeje nyine guteza akaduruvayo bati dushaka M23 dusiga urumva ko n'ubundi bitari buze koroha habe na gatoya. Kugeza ubu FARDC yagazite mu gihe bivugwa ko hari abasirikare ba M23 bari basigaye mu mujyi bamaze kuvamo. Ibyo ntabwo nabyivanga n'ibya politike simba bizi icyo mba ndeba njyewe ni uburyo mba ndeba ku mpande zombi imyiteguro ibirimbanije uburyo kuri buri kote iba yiteguye. Icyo nakubwira cyo uburyo ndi kureba imyiteguro iba myiteguro ntago ari kuba wenda bavuga ngo imirwano irahagarara se cyangwa biri buze koroha amaginga ya. Icyo nakubwira cyo mwitegure intambara ikomeye iri buze kuruta ahubwo niyari isanzwe ihari kuko mu maginga n'ubundi mu bice birimo bitandukanye imirwano iracyarimo ahubwo turi bwitegura intambara nyuma yuko n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi ategura ko n'ubundi agiye gutera gahunda abaturage ubwoba bakava muri uno mujyi nyuma yo kuva mu mujyi akawurimbura. Ni gahunda yari yateguwe n'ubundi maginga ya rero nta kuntu wambwira ibyo byateguriwe he ibyo muvuga bimenyetso bihari ni ibihe bwana Safari? Byateguriwe n'ubundi i Bujumbura aho n'ubundi hari amakompora bari batangiye kurasa byari uburyo bwo kugira ngo abaturage bahunge umujyi. Yego, hanyuma yo guhunga umujyi babonereho n'ubundi baze bamena sema M23 ku rwego rwo hejuru ndetse n'ibikorwa remezo byose babishyire hasi niyo gahunda yari ihari. yego. Ubwo rero urumva ko ntango ihuriro rya FARDC rishobora kuza kwemera kuza gutuza cyangwa ngo bireke kujya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira kandi ntabwo bajya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira ngo M23 bemerere kuko M23 iracyafite ibirindiro muri zo misozi n'ubundi ikikije mu mujyi wa Uvira. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.